Prije par dana sam shvatio da sam ponovno upao u obrazac koji me je prije jedno 15 godina gotovo stajao života. Izgubio sam doslovno sve. Izgubio sam biznis, izgubio sam novce, izgubio sam suprugu, nije se ništa dogodilo, razveli smo se, poginuo mi je pas, čak su mi bicikl ukrali. Nekim čudom sam završio živjeti u kućici, u drvenoj kućici na rubu šume negdje u Austriji. Dakle, sve se raspalo. Događale su se tako katastrofalne i poražavajuće stvari da ja jednostavno nisam više mogao vjerovati. A šta sam ja radio? Čekao sam da se nešto promijeni. Najveći problem je bio što sam ja već nekoliko godina u tom trenutku radio na sebi i mislio sam da će me to iščupati, da će me ono što sam čuo i pročitao u knjigama, da meditacija koju sam radio ili neke energetske tehnike koje sam radio, da će me to samo po sebi promijeniti. I samo sam čekao da se dogodi taj trenutak, da bude pozitivna neka konstelacija ili šta god, da se meni počnu događati dobre i pozitivne stvari. No to se nije dogodilo. Bilo je sve gore i gore i gore i to predugi niz vremena i predugi niz bolnih situacija i u jednom trenutku mislio sam da se neću iz toga izvući. Jednostavno nisam vidio svjetlo na kraju tunela i u jednom trenutku jedne noći, sjećam se, dogodilo se nešto što je bilo onako nadnaravno, još uvijek ne mogu sebi objasniti šta se dogodilo, ali znam da sam u tom procesu kad se to dogodilo zapravo sam se probudio. Jer bio sam u situaciji kao da sam pod vodom, kao da sam već predugo pod vodom, kao da više nemam snage, kao da sam se već na neki način oprostio od života i polako se gubim i tonem. Ali u tom trenutku kad se dogodilo to nešto što još uvijek ne znam objasniti, u meni se pojavila neka želja za životom i počeo sam se grčevito boriti za zrak, da dođem do zraka. Uspio sam. Bilo je teško na početku zato što nisam zapravo znao šta radim, ali me sila natjerala da napravim nešto. Uspio sam napraviti nešto, ali onda sam shvatio zapravo da to nije rješenje i da više ne mogu tim putem, ne mogu više na taj način. No znao sam da postoji način koji je bolji, koji je jednostavniji, zato što ga bezbroj ljudi ga živi. Postoje ljudi koji su rođeni s tim, postoje ljudi koji su to uspjeli naučiti, postoje ljudi koji su to naslijedili. Ja nisam bio ni jedna od tih osoba. Ja sam morao pronaći svoj način kako to funkcionira za mene, da postane nešto vrijedno življenje. U tom trenutku to ni slučajno nije bio slučaj kod mene. Uskoro sam uspio isplivati. Trebalo mi neko vrijeme da pronađem način koji zapravo funkcionira i može funkcionirati bez boli, bez drame, bez težine, na lakši, jednostavniji način, zato mi je trebalo malo vremena, ali počeo sam poslagivati svoj život i počeo sam konačno osjećati da preuzimam na neki način kontrolu nad tim svojim životom. Svega ovoga sam se sjetio kad sam neki dan shvatio da upadam u isti taj obrazac, jer ti obrasci, ti destruktivni obrasci u nama ne umiru jednom kad mi napravimo neki drugi način, kad krenemo nekim drugim putom. To se može aktivirati bilo kada i bilo gdje i zato je izuzetno važno znati što točno učiniti kad se on pojavi. Na vrijeme ga prepoznati, jer kad se zakotrlja značajno je teže. Nije ti isto ako trpiš nešto 2 dana ili 2 mjeseca ili 2 godine ili 20 godina. Naravno da je potpuno drugačije ako ti nešto crpi energiju iz tebe. No kako mi to zapravo iscrpljujemo sebe, kako oduzimamo sebi pravo na život? Prije nego što ti ovo kažem, samo ću te pozvati da se subscribe-aš ovdje na ovaj kanal, ali i da me zapratiš na mom Facebook profilu, stavit ću dolje u opis videa link da ti je lakše naći, Miroslav Skender, nije problem ni to, zato što tamo dajem jako puno vrijednog sadržaja koji će ti pomoći promijeniti perspektivu u životu, koji će ti dati korak po korak načine kako da prvenstveno razmišljaš, kako da djeluješ, kako da vidiš svijet oko sebe da bi on postao ono što ti želiš. Osim toga, pripremio sam za tebe još jedan dar za koji ću ti spomenuti na kraju ovog videa, tako da preporučujem da ostaneš tu do kraja. E sad, vratimo se na temu. Znaš li kako funkcionira kocka? Nijedan kockar ne ode u kockarnicu dobiti. Svi odlaze tamo izgubiti. Kako to zapravo funkcionira? Mislim, nisam lud ići tamo gubiti. Zapravo svaki put kad odeš, koliko god puta dobiješ za redom, ti ćeš nastaviti igrati dalje dok ne izgubiš bar veći dio tog novca, najvjerojatnije sve. Ne govorim to za tebe, zato što vjerojatno, ako si kao ja, nikad možda i nisi bila ili bio u kockarnici, govorim ti da naš tako funkcionira. I to ne samo u kockarnici, iako je to tamo najviše vidljivo, mi to radimo sebi i u vlastitom životu.
Mi izabiremo ne činiti nešto drugačije, čekajući pri tome da se pojavi ta naša boja na koju smo se mi kladili. Ja sam se kladio da će biti nešto dobro, ja želim da bude nešto dobro, ja imam namjeru da bude nešto dobro, ja radim stvari koje sam naučio da bi nešto bilo dobro i kladiš se na to i nekad tu i tamo i dobiješ, ali gubiš dok ne ostaneš bez svega. Dakle, znam da ti se u životu dogodilo, isto kao i meni, kao i svima, strašnih i loših i teških trenutaka koji su ti bili jako teški. Znam da ti se dogodilo nešto neželjeno puno više puta u životu. Ali znam da u ovoj fazi u kojoj si sada još nisi bez nade da nešto promijeniš. I još uvijek se kockaš na stvari za koje misliš i nadaš se da će funkcionirati. I to je put prema gubitku. Ti se kladiš protiv sebe. Koliko god to grozno i teško zvuči, govorim ti to iz vlastitog iskustva, govorim ti to iz iskustva ljudi s kojima sam radio. Da, Miro, super je to što ti govoriš, ali vidi, ja ću sam, pa onda kad ja budem riješio taj problem, onda ću se tebi javiti. Ali, imaš problem u kojem ti neko može pomoći, a ti se kladiš na ono što si već probao 100 puta i nije upalilo, zapravo te povuklo još dublje i ostavilo te bez energije. Vidi, sa 40-50 godina ljudi ostaju bez zdravlja, energije, ostaju bez motiva, bez samopouzdanja, bez svega. Zašto? Zato što to treba biti tako, ni slučajno, nego zato što su se previše puta kladili na ono što ne žele i to što ne žele im je donijelo neželjeni rezultat, odnosno radili su protiv sebe, iscrpili su se, ostali su bez svog energetskog kapitala da mijenjaju stvari. Vidi, ono što se meni dogodilo, koji sam, kažem, već nekoliko godina radio na sebi, bio na seminarima, bio na edukacijama, bio na predavanjima, pročitao bezbroj knjiga, mislio sam da je to dovoljno, to iskustvo, odnosno informacije koje sam dobio, da je dovoljno raditi energetski, da je dovoljno raditi na namjeri, ali sam zanemario jedan dio za koji me niko nije naučio da treba. A to je taj fizički dio. Kako te sve stvari koje funkcioniraju na energetskoj razini, kako ih pretvoriti u dio fizičkog života i fizičke realnosti, to mi niko nije pokazao. I to shvaćam da je problem u svakoj knjizi, zato što se obraća generalno ljudima, svima u sličnoj situaciji. Ali nama treba konkretan primjer, konkretna pomoć, konkretan savjet, konkretna akcija u našem slučaju. Tek tada mi to možemo primijeniti. Vidi, vjerujem da misliš da znaš što trebaš napraviti. Ili možda čak nisi sigurna, ali ćeš napraviti ono što si radio ili radila do sada. Svi mi mislimo negdje da znamo. I svi će se uvjeriti jednom kad se pokaže da ne znaju, onda ćemo prvo baciti odgovornost na ono drugo. Ono je krivo, ovo je krivo, drugačije, svi su krivi osim nas. Zapravo je odgovornost na nama. Ja ne kažem da preuzmeš krivnju, ali preuzmi odgovornost za svoj život. I ja sam mislio da sve znam, vjeruj mi. A znao sam tada puno, ali nisam znao krucijalno kako spojiti to što sam radio u samorazvoju s fizičkom realnošću. Fizička realnost mi je bila oblikovana stvarima koje su duboko bile uprogramirane u meni kroz moje djetinjstvo i odrastanje, školovanje i tako dalje, gdje je dobra osoba značilo slušati ono što ti kažu, ne misliti na sebe, nego misliti na druge, iscrpljivati se, davati koliko god možeš da bi neko drugi dobio ono što želi i očekuje od tebe. To nije dobrota, to je autodestrukcija i na taj način ne pomažeš ni sebi, ali ni nikome drugom. I da bih pronašao načine kako spojiti to sve što sam znao sa mojom fizičkom realnošću, trebalo mi nekoliko godina. I nije bilo lako. Padao sam, dizao se, isprobavao, razočaravao se, jednu po jednu stvar iz tih knjiga izbacivao kao nešto što zapravo ne funkcionira. Ali na kraju sam našao jedan okvir koji funkcionira i koji je prilično univerzalan. Okay? Radi se o tome da stekneš unutrašnju moć i energiju i vještine kako tu energiju pretvoriti u svoju fizičku realnost, u ovaj mobitel, u zidove oko sebe, u ono što želiš. Da znaš u svakom trenutku što točno možeš učiniti, da podigneš svoj status u svemiru, da tako kažem, ovo sad čudno zvuči, da podigneš svoj status u vlastitom životu. U svakoj sekundi, svaka sekunda je bitna, jer kad se dogodi nešto loše, što prije shvatiš da se to događa, što prije prihvatiš da ide u neželjenom smjeru i što prije
poduzmeš akcije, jednom kad ih naučiš, to će ti lakše biti prebaciti se na pozitivni kolosijek. A to je poanta. Nije poanta stalno biti u savršenom stanju, to je nemoguće, da se razumijemo. Imat ćemo ups and downs, imat ćemo stvari koje nam se sviđaju manje ili više i koje nam se ne sviđaju zaista. Naše je da imamo vještinu, snagu, dovoljno energije, volje i mogućnost prepoznati to u pravom trenutku da bismo mogli reagirati, kao što sam ja to prepoznao prije nekoliko dana i poduzeo akcije da to promijeni. Jer ako nastaviš čekati da se nešto promijeni samo od sebe, završit ćeš kao ljudi koje sada gledaš i možda ih žališ. Jer oni su isto čekali, radili su stvari na koje su navikli, radili su stvari ne shvaćajući što zapravo rade i čekali su da se dogodi ta neka promjena. Ono što trebaš je poduzeti korak prema onome što želiš, na 3 nivoa. Na energetskom, na fizičkom i na mentalnom. Zašto? Zato što kroz energetski stvaraš samo potencijal nečega što zapravo tu postoji. I jednom kad postoji, to ne znači da ćeš ti ići u tu realnost i da znaš kako ući i kako ju hendlati, kako ju pretvoriti u fizičko. Zato nam treba mentalno objašnjenje kako stvari točno funkcioniraju, zato ti treba mentalni razlog zašto da ideš tom novom cestom koju si izgradio. I treći način je fizički, gdje ti zapravo malim jednostavnim akcijama sebe polako usmjeravaš prema toj cesti i malo po malo postaješ stručnjak u životu na taj način. Okay? Nadam se da ti je ovo razjasnilo zašto ti se neke neželjene stvari događaju, da ti ovaj video koristio toliko da ti vrati neko to samopouzdanje i moć odlučivanja da možeš učiniti bolje, zanimljivije, moćnije, ljepše. Meni je zadovoljstvo jako bitno, jako visoko na skali vrijednosti u životu. I zato sve podređujem tom nekom zadovoljstvu. To nije nužno zadovoljstvo tipa, ne znam, drogiranja ili kockanja ili bilo čega takvoga, previše alkohola ili ovo. Stvarno sam, niti se drogiram, niti kockam, alkohol jako rijetko konzumiram, ali zadovoljstvo da si priuštiš, da si dozvoliš, da si daš divne stvari koje te ispunjavaju iznutra, bilo sam, bilo s nekim drugim, bilo na moru, na skijanju, na planini, u stanu, u prirodi, u autu koji želiš, na poslu koji želiš, svugdje treba biti zadovoljstvo zastupljeno. Ok? Nadam se da ti ovo sve ima smisla. Na kraju imam jedan dar za tebe. Darovat ću ti besplatno, darovat ću ti predavanje, nek mi sve s lakoćom dolazi. Sve što trebaš je kliknuti na link koji ću ti staviti dolje u potpis videa, prijavi se i na mail će ti stići snimka predavanja. Hvala ti što si bio ili bila tu. Podijeli ovaj video ako znaš da će nekom koristiti i vidimo se u nekom drugom videu. Ako imaš neko pitanje ili nejasnoću, stavi u komentar ili me pošalji na face poruku, to je možda najbrži, najbolji način da dođeš do mene, odgovorit ću što prije budem mogao. Lijepi pozdrav i vidimo se.